Swastiastu. Angin ale-ale sareng sami punapti gadhe nyani dumugi maka sami ngolehan kerayuan kerajengan. Ing video puniki pacang kelataran indik punapi cara nyurat aksara Bali. Sedurung nike uning aksara Bali, uning tata nyurat ainggih ale-ale sareng sami ring video puniki jakti membuat pisan ring alit-alit sane jagi melajahi nyurat aksara Bali. Ainggih ale-ale sareng sami sedurung belajar nyurat patut keuningin inde aksara Bali. Aksara Bali punika huruf Bali. Aksara Bali kekepah dados kalih. Kapertama mewaste aksara wianjana. Sane kaping kalih mewaste aksara swara. Aksara wianjana kekepah dados 3. Kapertama mewaste aksara wreastra. Kaping kalih mewaste aksara swara lita. Lan kaping 3 mewaste aksara modre. Aksara wreastra keanggen nyurat bahasa Bali lumrah. Patah sekadi yani nyurat bapa, meme, menjalan punika patut nganggen aksara wreastra. Kaping kalih aksara swara lita. Aksara swara lita puniki keanggen nyurat bahasa Kawi, bahasa Sanskerta utawi bahasa Jawi Tengahan. Talat sane kaping 3 punika mewaste aksara modre. Aksara modre puniki keanggen nyurat jaka matra. Angin ale-ale sareng sami yen nyurat aksara Bali patut kauningin dasarnya nih. Dasar nyurat aksara Bali punika patut kauningin inggih punika aksara wreastra lan aksara swara. Aksara wreastra puniki wonten peleputus kapertama mewaste a, ne, ce, re, ke. De, te, se, we, le. Me, ge, be, nge, pe, je, ye, nye. Nika aksara wreastra. Haler patut kauningin inggih punika pengangge swara. Niki mewaste ulu. Maswara i kagenahang ring paduwur aksara. Niki mewaste taleng. Maswara e kagenahang ring ajeng aksara. Niki mewaste suku. Maswara u kagenahang ring sor aksara. Niki mewaste pepet. Maswara e kagenahang ring baduwur aksara. Niki mewaste taleng lan kedong. Maswara o kagenahang ring ajeng lan ungkur aksara. Nggih, sane mangken tata cara nyurat aksara Bali. Sedurung nika cingake numur niki. Puniki wonten pengangge swara. Niki i, niki u, niki e, niki e lan niki o. Medaya e lan e. Inggih punika yen e wonten garis ring ajeng. Yen e wonten garis nyane. Selanjutnya tata nyurat elingan ring bahasa Bali, ring aksara Bali punika nyurat aksara Bali patut kegantungin. Kapertama wonten na. Na puniki surat ne. Megantung. Kaping kalih ni. Nyurat ni na nyane dumun. Selanjutnya genaha i ring baduwur aksara. Nu. Nu puniki surat na dumun genahang suku nyane ring sor aksara. Selanjutnya ini
ne. Ne puniki kasurat dumun talengnya ne. Taleng dumun. Selanjutnya wau ne. Niki bacaan ne. Selanjutnya ne. Ne puniki surat dumun na ne. Dagingin popet. Nah, niki mawaste ne. Pini untak wonten no. No puniki surat dumun taleng. Selanjutipun na. Selanjutipun tedong. Niki bacaane no. Niki na, ni, nu, ne, ne, lan, no. Punika carane. Nggih, sane mangkin nyurat grune nganggen aksara Bali utawi nyalin grune nganggen aksara Bali. Puniki wonten grune-grune aksara Bali, daki, kuku, lele, yoyo, lan meke. Ka pertama daki. Daki surat da dumun. Da elingan menggantung. Dalam ki ka dumun. Selanjutipun dagingin ulu i. Nika mawaste daki. Selanjutnya ini kuku. Kuku kayane dumun. Dagingin suku. Ku malih ka kuku. Niki lele, belele. La e dumun. La e malih la. Iki bacaane lele. Ala wonten yoyo. Yoyo surat dumun talengane. Selanjutnya ya tandingin kiyo. Yoyo malih surat oleh lapisan. Iki yoyo. Ini untak meke. Meke punika kaca. Surat medumun. Meke. Nang iki menggantung nggih. Meke. Nika grune aksara Bali. Nggih, alelek sareng sami iwau punika sampun ketataran inde aksara Bali lan nate ini. Yening durung resep, presiden kaulang malih nonton video niki. Sane mangkin puputan titiang video niki yening wonten titiang iwang di seluruh kawasan titiang menasihan dan Sinapura. Klungkung Semarapura kita mani ada di Bangli. Kirang langkung titiang Nas Ampura ngiring lestarian bahasa Bali. Om Santi Santi.